Anya laki din! Pare Alvin, sa dino tinagapwam? Iti ayan tigayam ko, pare Roland. Nag-out of town kay sa marin pare. Medyo pare. Ay, wan gayam. Amangan ko naknod dati amom amabali na pag-applyan pare. Hapay pare, nauma ka nga tamtambay. Wan nga rod pare, kasapulak ti kwarta. Ag-resign ti kasinsin ko, into no may alawas pare. Siga ano, kaya mo tagtrabaho iti pagtrabawak. Tapno kadwak nga gideliver. Usaran tatilugan mo pare? Wan pare, tapno nabibit mo't lang nga trabaho. Kan tapno saan na masapul agumatang kay ti motor mo. Anya nga iti requirements pare. Interesado kaya? Anya lakit din pare. Wan ibagamla ang dagiti requirements. Tapno maisagana kon. Mabit lang, talag ti listaan ti requirements pare. Nasapa ka mat, Alvin, lakay. Wan bakit? Isagaanak dagiti requirements ko. Requirements para itaan niya. Anya ka lakit din aya bakit? Siyempre, adda aplaya ka trabaho Pag-applyan mo ngay. Iti pagtrabahoan ni pare Roland bakit? Anya. Ne, napaya kasta ti reaction mo? Sigurado ka kaday, akaba alam nga aramidan ti trabaho da ijay? Kaba alam tag-deliver? Awan pa'y motor mo. At damat ni pare Roland akadwak bakit? Aramaten mitilugan na. Kat mayat nga rod ano kasta. At damang bantay ken ka. Tamangan noan niya manan ti aramidem akalukwan ijay. Diyak manan makita ni Alvin dito'y balay. Sa dino manan tinagturungan day jay at tao anak kaw. Nasa paarimor nanang. Adda ka no ilakad na requirements. Requirements para itay. Adda applyan na at trabaho nanang. Itaman pa'y. Anya at trabaho ti applyan na. Mangi-deliver ka no iti parcel nanang. Anya. Ada motor nga ramaten na ya. Awan nanang. Ti kanulugan ni Roland akalugaran tayo ti aramaten da. Abagan mo't no saan manan aseryoso iti day ta plano na. Para makita nanang. Tangay kumpleto matanti requirements mo. Mabalin mo ti bang rugita. Sir, inton lunis pa ilang mo ta pumanaw ti sukatak nga empleyado. Wen, ngam na saysaya at numang rugi ka itamat lang. Tapno maadal mo dagiti rumbang aramidan. Ay, sir, ada ka di sweldok? Una, mabayadan ka iti training mo. Ay, agyamanak, sir. Mala, urayem ni Roland. Umay ito ag-pick up na jay iti parcel nga i-delivery yo. Agtugaw ka pa ilaan dita. Uwan, sir. Agyamanak manen. Sikat ti makaam mo nga agayab ka dagiti customer. Tasyak tagmaneho pare Alvin. Uwan, pare. Sikamot lang ti mangigam iti listahan ha. Tapno nalakla ka. Adumat gayam ti i-deliver ta, pare. Kasta talaga pare. Asay-sayat kidi ano, ado ti may deliver ta. Sapay nagtatagsan, kan nagdadakkel ti daduma. Kasta talaga pare. Maanusan ta. Ta isumot piman ti trabaho ngay naplayan tayo. Naimbag man, tadi ka mapanbanog, pare. Nairuama kon pare. Mairuam kan tumulaang. Anya lakit tinaya. Nagdadamo ak pa ilang amin iti kasoy trabaho, pare. Kasla narigat ita at di ka pa'y nairuam pare. Ala, sumrakan. Tarugyan tan ti mga deliver. Iti kasta, makaduta ita pare. Kumusta nga iti trabaho, Alvin lakay? Makapabannog nga rod, bakit? Apay, ado ti in-deliver yu ay. Uwan, jakon mabilang naman, no?
Ano sama? Tinapatag kat adda pagtrabahwam. Diyak mat ekspektare na kasjay gayam ti maaramid. First day pa'y matkit di Saan laang anairwam ti bagim? Iso anak ko nam anarigat ti trabahom ita. Sa maysa, maikawat ti bagim. Tanabayag mat asang ka nagtrabaho. Ala, mangidasar ka man nga ro diti kanak. Mabisbisi na kun bakit? Sa anak pa'y anak kaluto iti pangrabyan tayo. Ngam no mabisin ka, mabalin nga umuna ka. At damot tinabati nga adobo. Nagningi na dagiti parcel nga i-deliver mi ita. Anya nga tatilinaon dagitoy. Mga no at dati cellphone ditoy. Wano alahas. Pare, kita man no, dapat umanayan ti parcel, di ba? Ay, sigamad gayam, pare Roland. Kanya ka lagi din, pare. Kasla naklat ka ba nakakita kanyak? Okay ka lang ka ti, pare, ha? Okay ak lang pare. Ay, anya nga minan ti pagbagam? At dapat ti mainayon na parcel nga i-deliver ta. Rumor ka pa man dita. Takitayak no at da umanayan na. Ado ka di data pare. Sakto lang, pare. Mabalin pa dito abanda pare oh. Oh, ala. Mudoyin pare. Tasyakon ti mangi kamada. Anya launay ti pampanunutom, Roland, anak ko. Nanang, pampanunutok lang tinakita kita. Anyat nakita maya apakaburburiboran ti panunot mo. Nanang, nakitak no kasano aming mingmingan ni pare Alvin dagiti parcel nga deliver maid. Panagkunak. At dadakas apanggap na dayjay. Anya kumangay no bilang laeng. Nanang, kasla pagintirisan ng araw. Madanaganak, tamangan mo takawon na kit di. Bantayam ngamin lugan mo matius-usarin nyo amang idil-deliver. Wanang, saan mo't nga inuras nga iso ti ayan ti atensyon ko, nanang. Adda ka din ti mapukpukaw a parcel. Awan pa'y magkidi Awan pa'y magayam. Ang mga agub-overting kalaeng, anak ko. Pagpampanunutan pa'y tidakas ti gayem mo. Ne. Apay anaabutan dahi ti parcel. Awan mo ti abot na dahi ti tayo. Sigurado ni pare Alvin tinangaramid iti kastoy. Nay, pare Roland. Kasarsarita mo ti bagim. Apay ka day? Pare, ada ka magayam dita. Nakasiyar ka din. Buen alpasan. O anya, rogyan ta ka din tag-deliver? Aguli magkakpay lang ita. Gampaliiwag lang tati kong parek. Sapay lang ko takam mali ti atap ko. Pare, napauli mo ka man. Sige pare, rogyan tan tagi-deliver. At ito listahan. Si kamanan ti mangigam. Ado man na. Kasta talaga pare. Di ka nagreklamo. Mangmangan pailaan ni pare Roland. Gundaway ko dahito yain. Itay pailaan nga kayat ko amaamuan. Nga niya tilinaon dahito ya parcel. Ang mga nod dati karagka na pagsayatan. Para Alvin, anya tar aramidam. Pare. Apay aluklok katam ti parcel, pare. Ikaw pare. Kastoy ngamin pare. Apay, adda ti plano magtakaw, pare. Isa na kasta pare. Apay nga rin naabutan ta parcel ngayon nagkamam. Kuha pare, bidot ti pampanunutam. Pare, hindi pa'y napalabas alawa sa makadlawak yung ka. Adda dagiti in-deliver ta nga adda abot na. Diyak lang imbagbagakin ka. Tadyak mo't nakita nga inaramid mo. Ngum ita, nakita amis mo dagiti matak, pare.
Dakas ti kastangar aramidam. Kasanon no dagreklamo. Mairaman kami pare. Pudno ka ditiin danon da kanyak, Alvin. Ay, pangasiyo. Ikanda kumapa iti may sa agundaway, sir. Saan na nasaya ti kasta nga inarabit mo? Kumpanya ti mairaman no kastalaang. Sir, Pasensya kan. Nga masapol nga ikatan ka iti trabahom. awan mo titinakaw ko, sir. Wen, nga masino tinang ibaga. Nga igagaram nga abutan dagiti aparsel, ha? Ay, maasyan kayo kumakanyak, sir. Kasi mo dagiti seller. Iraman mo pa yan dagiti katrabahuam iti kasta nga arabid mo. Ay, sir, pangasiyo. Ikanak kumapa iti may sa agundaway. Ay, pasensya kan. Ngam saanan. Saan miya kasapulan ti empleyado akaskan ka? Sir, Hala, agtugaw ka dita. Taurayim ti sweldom. Uray di kan agtrabaho. Nagsapa ka mo't anagawid anak ko. Awan ti deliver yu ita. awan na nang. Awanan ti trabaho. Anya, Inikat naktibos minanang. apay, iti anya ang makagapo ana ikat ka. Mano alawas mo lang nga nagtrabaho ah. Di bale. Diyak matlaan kayo ti kasya trabaho. Anya nga ron ita, agtambay ka manan. Ay kat kapilitan ananang. Ay anya kalakit di meten anak ko. Kanayon laengan akasta. Okay lang nanang. Awan ti sakit tinagam ko. Kay kayat ko kit di ang maikatak. Anya! Naikat ka kanumot iti trabahom kuna ni nanang si ka Alvin. Okay lang day tabakay. Na, takas la naragsak ka pa'y lang dita. Awan lang arudon trabahom. Okay lang kanya ka na ikatak bakit? Diyak matlaan kaya ti trabaho jay. Angam apay nga inikat da ka. Ay kadya ka mo itibos da. Kasano adi mo ammo? Imposible mat no ikatin na katibos mo nga awan makagapo. Kati sumay. Diya kun sinaludsod Tinapatag. Kat inted dati sweldo. Adala madamag ko akalukwan. Na. Apay aya big deal kada kayo da kita abanag. Siyak tinaikat. Ngamda kayo kit diti agparikaw. Anya lakit din aya. Sa bali mo tanti kadwam nga agdil-deliver, Roland anak ko. Baro nga empleyado dahil dyan, nanang. Anya, ka ti kumparim ngay. Awanin, nanang. Inikat ni Busme. Apay anaikat, di na kaya ti trabaho na. Kasano nga, men? Nayunan iti kalukwan ti trabaho na, nanang. Anya, Malagip yung kadita imbaga kada kayo, day. Kasla pagintirisan na dagiti parcel nga deliver me. Inabutan na ba yung diti nagduma? ay, nagloko na tao. O nanang, iso ang nagpulong akpiman na dago si tibos me. Tamabuteng ak mat ama iraman. Sikaman ti pagsaludsudak, Mari Anay. Anyat kayat mo amaamuan, Maray. Naikat nga min ni Alvin nga anak ko iti trabaho na, Maray. Amagan ko na, no adda nadakamat ni Roland. Ken ka, Maray. Dayta ka de, Maray. Ibagam ko mano anya, Maray. Di na ngamin kayat nga ibaga kada kamay no apay ang naikat. Sigun iti anak ko, kat pagin interesan na ka no, dagiti parcel nga idil-deliver na. Abutan na pa ikanaw. Anya? Day tama ti indanon da kanyak, Maray.
Isumot lagayam adi na ibaga no apay anaikat. Adaman ng gayam inaramid na akalukwan. Anya lakit din day dya tao. Pasig mo't na pa kay babay nanti kastang aramidin na. Anya timbagan ni Nana Ani kada kayo, Nanang. Talaga nga awan na sayat nga aramidin day dya tao anak ko. Apay ka di, Nanang. Inikat ti boss da, ta pinaginteresan na ti parcel nga idil-deliver da. Ada ka no pa inabutan da. Anya. Isu adi na may baga kada tao no anya ti makagapo no apay an naikat iti trabaho na. Kastamat gayam ti aramiden na. Iraman na paikit di ti kumpari na iti dakas nga aramid na. Anya lakit di matan na dya tao. Ay, mangibabain at talaga ni Alvin, Nanang. Kasta tibiyag akayat mo, tiagil ilad laang dita. Awan mo't ngamin ti pagtrabahwak. Awan ata sa bali mo ti agdad ita panunot mo. Ni bakit mo't? No apay ngamin na pag-interesam dagiti parcel nga idil-deliver yo. Sino mo tinakadamagam iti dayta? Ni Nana Ane, iso tinangidanon kan Nanang. Anya? Ha? Nakababain man ti kastang aramidem sika. No trabaho laang ngamin. Di mo na yunan iti kalukwan. O, kita ti mapaspasama kita. Anya nga ro ti maramida kat na ilaw anak mo tayo. Pang-asim man ngamin, kontrol man mataimam. Huston ti takaw, tani nakababainan, Alvin. Si kagayam te pagsasaritaan dagiti marites dito lugar tayo. Ha? Kasano ana amuan dati maipapan iti dayta abanag? Ay diya kamua. Ngam awan ti daduma ama pabasol mo, tapod numit ngamin ngay naramid mo. Day tati ganabom. Luk-luk atam tumit ti parcel asaan mo't aparakan ka. Anya laki din. Anya laki day, no trabaho lang. Di mo na yunan iti kalukwan, tapno awan taw ti pagparikutan, ken pakaibabay na. Anya laki day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.